Karbi Anglong District alo dengue ke sopen kapachere ji aphan DMCH pen kapachini. Karbi Employees Association Central Committee atum pen lurulang so mithang sai hemalong phirangkya mai kang nipon. Dilaya long kuti krep ho adorara ki pen banghinia bangpu raikom sai khiri deng kaching nang. Kardom bini Karbi prime time birtang ton pen archwik tha. Non malom di phurong sopia long dengue ke so ke long aphai nang ke bat pika jok rada tum kaphere hangjosi thek pon long lo. Bangso jok ke dam tang preni phai inkora ner kebani Diphu Medical College and Hospital hin pen rada phan kachere pen ke doke thakje aphan pachini pon. Kedamtang preni phai inkora ner kebani Diphu Medical College and Hospital along Principal cum Chief Superintendent hin pen ke pachini pon atenki. Diphu rong sopi pen danglok Karbi Anglong adang pia long dengue ke so pen kachipa jok ji mate ke pawir ji aphan ke do ke thak kachere mate hemkom hemraya long ke pangthir eji aphan si pachini pon lo. Bangso long ke pachini pon atenki ajonar lo seta me ke jang ho chiti mala chi hingnangji. Hempen angtan ke do ke barahu choyari ke ding ching choy nangji. Hem hong pen adungarai chipang thir et nangji. Langbung lang plet do an pavide nangji la pen e ok ring no e rep amoy ke so i phuang pong ke so pen danglok e bang along avi ke jang ason ang thek chelong lote prapchin pen sekelang hem dam si chepaklang dam nangji pusi Diphu Medical College and Hospital Principal cum Chief Superintendent Dr. Sumitra Hegar pen pachini pon. Bonta lang ikha bangso visual. Bangso keter lake Diphu rong sopiang kang prek jam adimalong ke pang theramatsi ave. Halapu dengue ke sopen kachepa jok ji aphan DMCH Principal cum Chief Superintendent hin pen ke pang thir et ji aphan si kapin khat pon. Bonta rong sopia long abangki keter ke erpensi do thak pon. Bangso rong sopi ke pang thir ji aphan Diphu Town Committee hin pen kopilo ke klem pon. Lang iksenang Diphu rong sopi hangkang chitim ke pawir ji aphan DDT mate dichloro diphenyl trichloroethane ke up abi. Diphu lang ke lia dong mate drainage ke pangthira sai ke deng ponawe. Diphu rong sopi along ke pangthira sai ke deng ponawe. Lapenan parta langdam lo pulote Diphu lang oke jorahin wo ke jorahin pen danglok ke ongdong adimalong Diphu Municipal Board hin pen thanglat ke pangthira sai matsi klemkri. Lapenan parta Diphu Municipal Board hin pen thangna ki pangthira sai claim pon pe setami Diphu Bazar Committee pen claim pon me. Athe Diphu Bazar Committee hin pen arniwang rong sopiang kang akulat tinalong tangka ki runga bangki kupia phanlo. Mithanga pok phan chotma mate lahaya sai long ke claim kachirap chitodun ji phanlo. La sinona sona pora huda bangki Diphu Municipal Board kalite Diphu Bazar Committee hin pen rong sopiar lo ke pangthira sai claim pon asonte rong sopi alon setami doji lapen rong sopi arlo ke so phai setami nangjung vekji. News report Karbi Anglong live. Kedamtang preni phai ingora troxer ni sukhanjana long alam ki along adai ki dove ka bang phwa phan arona tengpen ingsai vek nangchi pura Karbi Employees Association mate KEA Central Committee atum pen pini Preni phai ingkora serkebani lorulang so mithang sai hemalong phirangkya mai kangni. Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen kedam ahok pedasai ke claim ponji pu kedam achokomar mate Inspector of Taxes Nixon terang aphan areng ke pasodun achoy kang sekdun lapen alang liphan kerabdun abangphu mohon tok biaphanda areng hu ke pasolaki ke chokche thektik lo. Athema hithi kulat kibi pulote arona tangdo. Lasi Taxation Department pen mithang asai ke claim pon lake Government pen isi asai angdinglo. Lasi bangso alam Karbi Employees Association mate KEA mate Karbi achokomar asong tiripi amai atum karjulong pen ningduk chepaklang lo. Lapen phirangkya mai long pen sodak pen pinrem pon. Lasi itung chini je tax station atum stame alang tum arona ting pen si alang tum chatting license kang mati.
La so ku thak yo ni ili tum la korte lo chokamara korte imprida korte fan alang tum areng pa so ya kamai ate alang tum aron na sikita aron basi kam ke claim nangli dukan kholi lo nangli trading license tuma ave la ke checking ke alang tuma kam lo tax tuma kam lo sisa la so ma tha thi si inu claim bang phi bini claim bang ku bijoy sing pusi dake chadang lo alang li harvard dukan se kholi hala dak long si la so accident bang ke do koklo la se la high accident amukha bang e monon pistame avi denanji la pentu itu lah punishment kicu ini cuma muni panang itik lah so muni abang ku panang bangke ahok pet akang sai do vek nanji pusi ni authority panang ni tum join lo ni tum pen karbi employee season hin ben stame ni tum elage condemn lo lage chokje pusi budamji Anparta Karbi Employees Association Jonel aro 3 penta bangso puthak chithan si kichok che bang pumate culprit atuma phan pinrem ponlo sai kimi claim pon bom akut aron repen inut Karbia chokomara phan arenga hu ke pasolaki pinyani chotkali non ke bang jilangani anta lason kahino sai ke rong rup rong sopi na hokadim setami avidet nangchi authority penta kichok che bang pu atuma phan sodak pen kangsai ponji aphan si Karbi Employees Association asong pen chuning ripon. Itu mas council pen. Taxation si a branch do, kasi taxation na branch pen. Sukumar. Penangan kimi council pen appointment kipido, laki inspector lo, sub inspector lo, pen collector lason dolo, lasi itu laso 6 schedule area pulo te ilitum midu pulo ilitum taxation kirung laso aron ke ilitum hanang pilo kasi la 6 schedule area aron ke ilitum council si cipari deng lo ba ciparai lo ba ciparai ke dotang lo kasi ilitum nasukan jan lo ining keso ason lo mati kechokche ilitum kudam nangji kasi ilitum taxation branch kan kedam asok kumar tum midu ki rungda mate taxation ki rungda with uniform alang di tungdam lo nasi rungdam lo chingki chithan lo mosutai di tu arjulong lo de la so tax ki rung mate midu ki rungda mahut hada bepar beha ke klem muli pen la puchi hidi sai lo mate chitheng chichok lo are ngagu paso posidi tu arjulong lo nasi la so lam make ni ritum pini kaningje kangtung bangke mate lamhe Kejai kangtung bangke, ninggit kibingtung bangke, Karbi Employee Association, mate Karbi Sukumara song atungken, authority Karbi Anglong Autonomous Council Authority, apanta ini tungtuning rilo, lapen law and order, apanta ini tungtuning rilo, kecok cewe ka bang, keklem kedam kecok cewe ka bang, ini tung Sukumara song bang tuhan are yang lupa sore kan, ada embek lain kusi, ini tung ini laso press meet lo ninggit kib lo open council authority phandani tum chuning ri lo law and order phanda chuning ri lo News report Karbing Longlai anutina song kustame Pini preni phai inko resir kepani ada por phai kresira achitim apor malom dilai raikom saikhiatum dilai to war krong thom ka chetok long kai kia son kiri ka kuruga sai ding dun si ihum dastara kara long pen ke ongdung arakia hormu kinep dun long Birta kilong tu na tengke dilai raikom saikhi atum joy pen birta kilong ateng pen ada por phai kri sira achitim apor malom dilai to war krong thom kache to galong kiri ka khurga sai deng dun si manipur anat pen ke wang bom ihum dastar ka registration number UP14BV 4234 along honte si kiri ke tarle pasai deng dun si lin please ose morfine arakia hormu garia phianat kangni asidalong ke patu joy arakia hormu ne abdun long check no Birta kilong pona tengke labang so morphine drugs kaddu kawe pangrum pet black market along kuti krep hodor doji posi pang thek pon bang so sai along raikom sai kheri deng ka chingnang chek bang hinia tuma men lake hem khola lukin artaning kan thongke bra troxi pauthang lunkin asopo tolen village churachandpur district manipura state asor lapen jangminlal haukip artaning kan thongke bra nerkep karlitang mangthang haukip asopo cycle bazar Kangpokpi District Manipura Sorposi Pangthekpon Kineponlong Arakia Mar an NDPS Aron Pen Claim Ponsi Kilangchari Ponji Aphan Bokajan SDPO John Das Pen Chepari Deng Ponlo
আমাৰ এটা সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন আছিলে এমএমএ আমাৰ ওচি ডিলে আৰু ষ্টাফ এটা নাগাটা ছেটআপ কৰিছিলে আৰু এখন ইউপি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু গাড়ীখনৰ বেক ছাইডত ডিকিত সিক্ৰেট চেম্বাৰ বনাই পিনে এপ্ৰক্সিমেটলি 4 kg মৰ্ফিন তেওঁলোক লৈ আনিছিলে আমি দুজন মানুহ আটক কৰিছোঁ হেমখোলাল লুনকিন আৰু জাংমিনলাল হাউকিপ দুইজন মণিপুৰৰ বাসিন্দা হয় এই দুজনক আটক কৰা হৈছে এইটো আনিছিলে মণিপুৰৰ পৰা আৰু শিলিগুৰি ছাইডে গৈ আছিলে আৰু আমাৰ যোনটো টিমে এইটো ৰিকভাৰী কৰিছে আমাৰ স্পেচিয়েল ৰেজিষ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকক কেছ ৰিৱাৰ্ডো অফাৰ কৰা হৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি 15 crore Dilai pen bijoy rongpi Karbing long live Dongmukak police station ka parlo Dongmukak ka hithi angbong si timchit towar krong thom ka che togalong bike pen line truck ka che tonglong ajok inura riso adimalong amat apran ke damnang Kedamtang preni phai ingkoraner ke barni arni kangsam por phai trok apor malom Dongmuka hithiang bong towar krong thom ka che togalong amat Paklongkam Cherop Tokbi Arongamekar Vidya Singh Singnar Asupo Higher Secondary Second Year ke Charlie Bom Ariso Pritom Singnar Kachevek Bom a bike pen ihum line track registration number AS19 C7594 Kachetonga Jok Pritom Singnar Adimalong Amad Apran Damjuilo Non Amad truck driver atum aphan Dongmuka police station atum separi deng ponsi hem kang samalong si bipon koklo Kalitang Pritom Singnar aphan pedabadapsi postmortem aphan Diphu Medical College and Hospital long an 12 pusibirta ribdunlong Dongmukak ten something ingti Karbing long live Dongmukak police station ke parlo parokhwa ahi thilapen denarong ahi thiang bong Bharat Pathu aklam adung along Mount Sinai English HS School Krong Thom atowar chetok along ihum mukrang hanjang ultra bus lapen ihum discover bike ka chetong ajok bangke thomatum ahiring tangrak pen areng hu keso Kidamtang preni phai ingkoraner kep ada por phai ner kep apor malom ihum mukrang hanjang ultra bus wothadang sopen diphu rong sopiana thu kedam bom apor hut ihum discover bike Mount Sinai HS School along an school ke thondun apor hut discover bang men school ana thu ke pasoi phirajok Aphianat pen kidun bom ultra bus anungana thu pen ke patong duna jok bike long ka che thap bangke thomatum ahiring tangrak pen areng hu sonanglo Mukrang hanjang ultra bus number AS09 AC 8033 lapen discover bike registration number AS09F 3357 busi pangthekpon Halapu basar lo ka che thap duna tum thangnat areng hu keso avilang bontalapu bike kevek pabon rong hang lapen asupi Dalima rong hang pila pen asupo Johnny rong hang atum ahiring tangrak pen areng hu sonang lo pusing birta long tu Bangsor lam Arjulong si Parokhwa outpost thana in charge Sanjit Basumutari atum adimalong an palidun si kisung ke phowek atum aphan denarong MPHC long an segelang ahem an paliponlo keso banga hiring tangraka jok hojai an si keso kelang ponje aphan puthot ponthulo pusi birta riptun long News report Bikram Teron Karbing long live Pini Karbi prime time abirta ki lapuan si kang tonik lo